زردی دنامینا زردی دنامین خبرگان دی جهان دی نم دی داسی نم دی ورطن رسین نم دی داسی نم دی ورطن رسین میم دی شپا بشون دی پخ گلش ڈگ دا شرف دی شمار مکل الحرفنا معنا بدي ثلور حرف دي تاتا نذرانا دار تاتا نذرانا قربان دار خلي چشمان دي نرسي ستاستر قطا مرجان قتلال زارد دنامينا زارد دنامينا خبرگان دي جهان دي نم دی داسی نم دی ورطن رسین سورة الاخلاص کے پاک اللہ دارتا احد وائی میم پک مدغم شیائے نبی دادا احمد وائی میم پک مدغم شیائے نبی دادا احمد وائی میم تفسیر چکی ورطا حیرانت الاذہان دی گوتا پخلقاتی شی چکلی ہے تفسیرنا گوتا پخلقاتی شی چکلی ہے تفسیر زارد دنامینا زارد دنامینا خبرگان دی جہان دی نم دی داسی نم دی برطن رسینم نم دی داسی نم دی برطن رسین میم سرد عین لام تڑول چکلا اکلما یوصل اوصل ویخت پاب جد کے حساب ذکلما یوصل اوصل ویخت پاب جد کے حساب ذکلما سلور ملائکان دی سلور ملائکان دی گو سلور صحابان دی دادی مقرب پدی کلو بشید ہویا دادی مقرب پدی کلو بشید ہویا دادی مقرب پدی کلو بشید ہویا زارد دنامینا زارد دنامینا خبرگان دی جہان دی نم دی داسی نم دی ورطن رسینم نم دی داسی نم دی ورطن رسینم زارد دنامینا زارد دنامینا خبرگان دی جہان دی نم دی داسی نم دی ورطن رسینم نم دی داسی نم دی ورطن رسین یو دی عبداللہ بل دی عمر عثمان علی خگلی یو دی عبداللہ عمر یو دی عبداللہ عمر عثمان بل علی خگلی دامی چی حساب دا پیدا دی ادلی خگلی نم کی اول عین دی دا پیدا دی ادلی خگلی میم سر یوزی شو میم سر یوزی شو دا نبی سلور یاران دی زارد میم دبار دید دی سر بار زارد میم دبار دید دی سرو زارد دنامینا زارد دنامینا خبرگان دی جہان دی نم دی داسی نم دی ورطن رسینم نم دی داسی نم دی ورطن رسینم لام تا تیرا دم درش پا عاداتو کی دی لام یاد بدر تکلم جبرگل دے سلام
یاد بدر تکلم جبرائیل سلام دامی دا نبی کوي پخپلا احترام دری پرشتی نوری مقربی دو سبحان دی نم کی اخیری لام دی آقی لکل سوچو نم کی اخیری لام دی آقی لکل سوچو زار دی دنا مینا خبرگان دی جہان دی نم دی داسی نم دی ورکن رسیدون یوصل اوصل ویخت پا عادادو کی جوڑیگی پوها ماہران تا تصوب کو پوگیگی پوها ماہران تا تصوب کو پوگیگی دادر اپ حکم دا حضرت دیری پرمان دی شانت دا نبی دا مخلوق نورسی شان زار دی دا نامینا خبرگان دی جہان دی نم دی داسی نم دی ورکن رسیدون تبع ازمائی میں لگا اکللا پمیم باندے تبع ازمائی میں لگا اکللا پمیم باندے ڈیر گران دی لکل پا نبی روف الرحیم باندے ڈیر گران دی لکل پا نبی روف الرحیم باندے زکاة اوصافی بیان شوی پا قرآن دی نور با اسرار سوکڑی پا میم باندی باسو زار دی دنا مینا خبرگان دی جہان دی نم دی داسی نم دی ورکن رسیدون داناتی کلام میں دیدہ پاروی دیکھی پا میم باندی عین باندی لام باندی بحث دے خدا اکثر شاگردان ملگری کبیا تپوس کئی پا یو ٹکی نپوئی گی نو زما خو نمبرم دا سرشتا او ٹول ما خپی جنے اسرار مایار او زما نمبر اکثر پا دی فیسبوک باندی نو کو سوک بیا تپوس کول غواری انشاءاللہ پا میم لام عین باندی دالی کل وما علینا اللہ